katiru Rasulullah pemangumatian, balighu anni walau ayah. Pamaka sampai na kuno sa apya isa ka ayah. Nalangon na pamaka sampai sa ayah, pamaka sampai kun dawan Islam na tablig. Gitiru na tablig. Nagyang kutwa katiru ruksak na ya. Adi tanuridu unang kaya mga tablig na wajib manari. Kapakayat tiruon tano wajib ko na para tene na ubanian ridu sa mga tao. Adi di niya ni panunod sundawan ng Islam. Kaya maltaan na kagiso agama Islam na di taluin balayin o pamakawalay na datarya na malawalay na ayapatot kulangon ana sa butian na langwan na magugupon penday amay niyan aribat so papendayan niyan akitab di ko pembalay na malaturugan na sagda niyan na tiruan niyan ng suuntol andi ketapi sa marataa kayo agyan kaya pembalay na malaturugan andi kagbasadew-sadew Nauba so petiruan tasa marataon na kayo na nakupaya naging katyopiin sang kaya malaturugan kapag kerdapanan na kabinasa na petiru niya na pangalang natatarima anak na pangalang untuk anong di kita piaging kaya itutuk niya nun akayo akupaya ka hindi kabinasa ang kaya malaturugan na kumbalayin tanong nagitindigak nun tindigak nun ni asa katawa-taw ngitigil lagi ang kaya masuswat tanong na aya dinakasa sa babansi adi tanong kakilaya si kurarad wagamat tanong nagudi tanong kakilaya sa kibanggaya gumayaan tanong kundawan wagamat tanong nagyang kaya tigina al-jahl bitin sukay to asabu tanong sang kaya agamatan umani sana may ito akan sasabutan niya ko agama na bito niya sa agama Islam datarang ito niya bati ang samutala niya ang sipnay kumiyang una at talo katawa mama dirang katawa no tunay bitiru na alpanti pinilisan sira na talo kataw nabiyukaan siran ko alpanti umani sana kaya nga apriyan sa alpanti nagyang kaya sa katawron na ayaw may apriyan na suskinian na miyatang sa ginawa niyan at ginaayab sa pero na alpanti na pulaos kakagi may apriyan na suski alpanti di pa nagyang kaya isaon na piyang apriyan sa alpanti na ayaw may apriyan na sutangilan niyan na piyang magaprapriyan na kagi maulad na inipangibarat niyan wanto na imaraniron na ginaayab pero na alpanti na nigo Giyap managyang kaya isaw na kagianian miya tapugong suikugian. Adi mamagi kugikug sual panti na piyang apriyan na ad nabumbul ko kapusan yan. Natigini aptiro na alpanti na payopat. Tinimagi ang kutwa talukataw. Tinimo sira na diyang kutwa matausap petiro na alpanti. Na inisya niya ng kutwa isaw na naayapit tiro yan. Naayapit tiro na alpanti na pulaos. Natigwi isaw na kapamrakyakianan. Kakanaw ba pulaos kaya tiro na alpanti na nigo. Na Suisa na tigi na kapamrakyakianan. Kaya tiro na alpanti na payupas. Nadasiran din pagayon na yun. Nagyugod kila ng kutwa ikapatiran. Akatawan niya naman tinaiptiro na alpanti na tigi na kapamraka. Nadatara masusuin niya agama Islam. Anak katuon ka. Ayaw mo isabutihan ko Islam na kasimbayang. Anak patiron ka. Ayaw mo isabutihan ko Islam na kabagay sa diyakat. Anak katuon ka. Ayaw mo isabutihan ko Islam na kapnay haji. Nautiro ang kau na padepan ko so Islam. Padepan ko Islam so kanjihad. Na padepan ko Islam so kapakabagra ko lawas na tigidam yang ibu grup pa na iku Islam. Sabab ko kabubuda. Nasabutan tanong so Islam. Tadi ini di kakakandungan ko agama Islam ayaw pagkakanaon na sa mga babagra mga mama. Kanaw babagribuam niya kalala mama. Mabagriso paratiyan yan. Mabagriso kataon yan. Mabagriso badan yan. Apiapan ayaw kataon ka. Nadatar ka na mas gitay. Upama ka. Kirupatan na amay kung kada lang kasaygaan na din na badayan ko ito kataon ka. Juti katir Rasulullah sang ito atigina. Al-mu'minul qawi. Khairun. Wa ahabbu ila Allah minal mu'minid da'if. Wa fi kullin khair. So atigin sa mu'min na mabagr. Natumu nagupirmiru si ikwallahu ta'ala di sumu'min na kalusip uwida tigin na langon na nakamapianiran uwid na so tigo mga lukstanwa andi pantagdang nagarungaw pantagipikiridan na makatitimpawaon kamuatan ng bidaan umala adi iniyan manggalbag ko Islam agusto sumisi kader sa walay amay to adi iniyan manggalbag kong agamatan agama Islam na apiapan idi kakapanaman sa di kakang galabag si ikugalabag na amay kuriban agyang kaayaw kita ipikidi ang kaon kadi kapang nagnadid na bali agyang kuto adi ang kang galabagan
Kambelay ka, na may kuwaya ini panukod kau, na kayo ako paya, na balingan ka na kaya dugang kau pan, nag-iima keswatan wa, may kuditan ko na nagyang kay agama tanu agama Islam. Api sa katanu na kedugan tanuron na kegitan tanu na ditanu sebut no tunay petiru na agama tanu agama Islam. Kaya napakapumukagin tanu na sumanga tawa petiru niyan suuntol. Ngutati Rasulullah, yati ala nasi zamanun yasduqu fihi al-kadhib wa yakdhibu fihi as-sadiq wa yu'tamanu fihi al-kha'in wa yakhunu fihi al-amin ويتكلم فيه الرويبضة قيل وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم فيسمع له ناس Sulaiman ang kutu kacir Rasulullah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam biqaum atigin kumanga matak nang kutu masa ayat berarti aniran na sumanga bukeg na maluni kedengan nama sesuatu we iman tu mitiru ang kutu katawan tan duda bukeg na keparati antan rupen mitiru ang kutu sakataw kumya magana sa bahasa Arab na sibutu kebetu sa alim kamata anak ya sudan kana raka umat la tahu apia sudi patu takabetu sa alim na pembetu sa alim kanya lalimatan wang kangaran alim ya mambu kabetu tanuron na alim na ay kata guru akne asi Ilyas Abdul Salam ayam ana alim ni sesumpat sang kutu azabun alim siksa amali pedis na ayaw umi berat sangari amam ini na alim nari alim na kebalistana mali pedis apia sudirung kapapatutan na nari mali pedis ayaw mambu mi aswatanu na miya kali pedis tanu na mimbelu isu sabagi ijok bakas aulugan kata sarapi na mimbayuk saraju apia dipatutan tiru na pirmen mata na kay gimi aswatanu